ҳайати меҳмонони Федератсияи Россия аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан карда аз таъриху фарҳанги миллати тоҷик шиносоӣ пайдо карданд. Дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намоиши сарзамини муқаддас ва мӯъҷизаофари осорхонаи давлатии марказии синамои Россия ифтитоҳ гардид. зимни суханрониҳо зикр шуд ки дар намоиш 45 эълоннома ва акси филмҳое ки дар киностудияи Тоҷикфилм ба навор гирифта шуданд ба маърази тамошо бароварда шудааст. чорчӯби хронологии намоишгоҳ солҳои 30-80 асри 20-ро дар бар гирифта он аз таърихи кинои тоҷик қисса мекунад. тавре гуфта шуд киностудияи Тоҷикфилм бо лентаҳои ҷиддию ҷамъиятии хеш машҳур аст. дар намоиш аксҳо аз рафти ба наворгирии филмҳои коргардонҳои машҳур Комил Ёрматов, Борис Кимёгаров ва Тоҳир Собиров пешниҳод шуданд. филмҳои дохунда Одам пӯсташро иваз мекунад, Зумрад, Чунон ки дил мегӯяд, Замони осоишта, Бачаҳои Помир, Ҳасани Аробакаш, Ман бо духтаре вохӯрдам, Достони Рустам ва Суҳроб, достони Сиёвуш дар рӯйхати шоҳасарҳои синамои ҷаҳонӣ мақоми шоистаро ишғол мекунанд. ин филмҳо ба фонди тиллоии кинематография дохил шуданд. طبق معلومات این لنته‌ها در بازار فیلم‌های جهانی سرفروش گردیدند. در طول 15 ماه این فیلم‌ها را 45 میلیون نفر تماشا کرده است. نوارها در 21 کشور جهان به فروش رفتند. دوستداران صنعت و هنر، مخصوصاً هواداران سینمای تاجیک تا 21 ایول سال روان می‌توانند در آثارخانه ملی از نمایش سرزمین مقدس و معجزه‌آفر دیدن کنند. پس از تماشای نمایش هیئت مهمانان و اشتراکچیان روزهای فرهنگ فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان در همایش تحت عنوان مجموعه چهاربینی‌ها آید بر رشد همکاری بین آثارخانه‌های روسیه و تاجیکستان شرکت نمودند. در این همایش مسائل گسترش همکاری‌ها بین آثارخانه‌های دو دولت به هم دوست مورد محاکمه و بررسی قرار داده شدند. متخصصان ساحه از هر دو جانب دایر به مسائل مورد نظر فکر و اندیشه‌های خود را بیان داشتند.